Mm. Mabalimpay nga pagpaypay, ti kadakkel na. Kakulkulay pa ti badok. O, diba? Chamba. Nagdadakkel ti uong ko kakabsat. Naimos natin si Dara, ti kabsat ti tatao. Oo, sa tayo laukan ti bulong ti kamutig kakabsat ta umigup-igup tayo mamuti diguna kakabsat ko. Ay na, naimis ko si dati uungon kakabsat. Saan ka pa? Sulit na sulit. Nagdakkel nga. Oo. Uriyan tayo takwa. Iluto tayo ta makapangan tayo maninang. Yan ang ating uong. Wow! Sa tayo, ikabel mo tayo bulong ti kamutig tayo nakabsat. Ngayon, naghimas kami kabsat maninan at imanganan. Tanak at preto ti smoke piece dito nga inaramid ko. Inaramid tayo ti yours truly yung kakabsat. Ay talang ka kung magmaigos. Lah, may kayong kakabsat ta. Umigup-igup tayo ti diguti. Uungan kakabsat ko. Gimason, nanam. Wow! Kinirog tinapoy ko tang mas imas. Smoke piece. Sang kaulit ko niya, inarami dito yours truly yo. Apay! Siyempre maragsakan na for the first time. O, diba? Nakarami na ti sarili nga smoke piece. Di ba? Ano? Lumukmuk natin kapsat ka dito eh. Kamutig. Di ba? Ano? Absat dati madamayo nga pangrabrabi eh. Baka dati pada kita nga sa dati mushroom po English. Uong. Kababas na kumanom. Uong. Di ba? Sili. Sili is life. Kari-krik na unang. Nasana dati buksit ko ti nagasangan kakabsat. Nga adap. Yung nagasang. Dalanak mong mabaso. Tado nga nga talaga, ti perfect nga Ilocano sa kayo. Kung yan unada nga malang agpapadam amin nga ugali. At dati nasusumpot nga kakakabsat kong Ilocano. Ang dami dagati bashers ko. Diba? Ngayon, di masam. Babay pa lang nun kakabsap. Da, ibusok pati kang kanok. Love you all. Kakabsat ko na solid supporters ni Probinsyana.